مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا محتمم قاری صاحب زاہد اللہ گران طوائی خدمتنا پا اخلاص سارا دیتل گورا کوی اللہ قبول یقبل دربار کے مہربان پاک الہی محترم قاری صاحب حامد اللہ عطائی گران سمرا دی پا شاگردانو باندی گورا مہربان دیر پا منا وائی خطر سنا دا قرآن محتمم قاری صاحب زاہد اللہ گران طوائی خدمتنا پا اخلاص سارا دیتل گورا کوی اللہ قبول یقبل دربار کے مہربان پاک الہی محترم قاری صاحب حامد اللہ عطائی گران سمرا دی پا شاگردانو باندی گورا مہربان دیر پا منا وائی خطر سنا دا قرآن مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا قدر من استاد احسان اللہ جانان گران رحمانی خپ شوق سر درسنا شاگردان توائی نظر نشی اخدای لری دیر خلی زوانی تل جوڑا گرزی کی تغاق کلی استادان ترسوزی کی غمازان و پنج پیریان ہم وحابیان پامو دیر وی رقیبان و حنافیان دی حنافیان قدر من استاد احسان اللہ جانان گران رحمانی خپ شوق سر درسنا شاگردان توائی نظر نشی اخدای لری دیر خلی زوانی تل جوڑا گرزی کی تغاق کلی استادان ترسوزی کی غمازان و پنج پیریان ہم وحابیان پامو دیر وی رقیبان و حنافیان دی حنافیان مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا دی پلار کی تیروی تل زحمتنا دیاران محتمم قاری صاحب زاہد اللہ عطائی گران برسرا قاری حامد اللہ او بالرحمن زوان زرنزور قاری حقیار لسی والکرم شاعری ورسرا مینا لرم باور پوخ دی خاص لزرگی پا آواز دا محترم احمد یاسر دل خون کوی دی پلار کی تیروی تل زحمتنا دیاران محتمم قاری صاحب زاہد اللہ عطائی گران ورسرا قاری حامد اللہ او بالرحمن زوان زرنزور قاری حقیار لسی والکرم شاعری ورسرا مینا لرم باور پوخ دی خاص لزرگی پا آواز دا محترم احمد یاسر دل خون کوی مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا مدرسہ حضرت عمر ابن خطاب درنگینا ماشاءاللہ پکی روان دی خدر سنا ہمیشہ فارغی کی کال پکال تر شاگردان دانا
دا رنگین نظم د حضرت عمر ابن خطاب مدرسې ته او د مدرسې استادانو ته ډالۍ وي چې فرمایش کوونکي ورونه دي لکه هر یو الحافظ ذکریا سالار، الحافظ عنایت الله عزیزی، قاری صاحب مطیع الله، استاد محمد آصف خاکسار، سمیم الله عطایی. خصوصي فرمایش کړی دی مشال احمد زی، شاعر د ګران او محترم رنځور حقیار السیوال، او په اواز د قاری محمد یاسر عابد. زموږ د رابطې نمبر دی 0 58 55 109. والسلام.